Perang Iran-Israel terus berlanjut. Memasuki hari ke-7, Iran, saudara, meluncurkan sejumlah rudal ke wilayah Israel. Salah satunya rudal Sejil yang baru pertama kalinya digunakan Iran dalam perang. Iran menyebut Sejil sebagai rudal ultra heavy jarak jauh fase kedua yang canggih. Iran menyebut rudal ini diarahkan ke target strategis di wilayah Israel. Iran sebelumnya mengklaim serangan rudal dan drone mereka berhasil menyasar markas Mossad. Komandan Garda Revolusi Iran menyatakan serangan rudal Iran akan membuat warga Israel tidak akan bisa meninggalkan lokasi perlindungan mereka dan sirine akan terus berbunyi tanpa henti. پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داده بود که درب‌های جهنم به روی شما باز خواهد شد. موشک‌های رعدآسای هوافضای سپاه نخواهد گذاشت لحظه ای را بیرون از پناهگاه‌های زیرزمینی سر کنید. چند روزی است که رنگ آفتاب را به خود ندیده اید. اطمینان داشته باشید لحظه ای صدای آژیرهای قرمز قطع نخواهد شد. Sementara sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegah rudal-rudal yang ditembakkan dari Iran. Pada hari Kamis pagi, sirine di kota Tel Aviv kembali berbunyi saat sistem pertahanan udara Israel menembak rudal-rudal Iran. Salah satu lembaga HAM di Washington memperkirakan 639 orang di Iran tewas akibat perang dan 1.300 lainnya mengalami luka. Sementara dari pihak Israel, sedikitnya dinyatakan 24 orang tewas, ratusan lainnya terluka.